Yang lagi nyan proyek mita sedekah yang motor tren baje reman so baje koko so peci so jakrung kaji kana pesantren jodoh sama siapa depan ru itu nak pesantrennya hu tidak buka apa yang motor ane inang di dalam ane inang di dalam so baje lah motor siapa? Pak ni nak daya, nak inang dalam motor, tu beri. Pak ni pasukan tu mah. Anak daya dah memang model tu baju gamis treni motor. Proyek. Bagi job, loading. Kai pedreng karyawan minta sedekah. Plat motor. Ada darah lah motor. Iya. Sok baje, babine jalan. Sok baje kira juga beli baje koko yang peci. Sok baje reman lu beli. Cok dong apa-apa minta sedekah. Proyek. Ini untuk minta sedekah ni kali semayang tebur.